Puh, ode. Jamo povlači da sad znam! Hajde! I evo nas ljudi, dobrodošli u novi video. Tino, pozdravi ljude. Evo ga, Tino je već dobio od grane u glavu. U oko točnije. Vidite da je invalidan sad. Sa nama je Sandi, Teddy, danas nas je samo 4. I pozdravite Gorana. Goran je glavni enduraš koji ne vozi. Pazite mi na rižu. Pazite na rižu. Od sad Rijeku zovemo Riža. Ništa, krećemo. Jebate led. Čuješ? Kamo ide gore, desno? Aj, vidiš šta ti od gasa radi, joj. Joj, ubije ti motor. Da vidimo, o. Aha, je li lijevo ide? Oj! Čuješ? Onaj tamo prvi uspon na koji ste otišli. Ide Ted 1, 2, 3 puta i ova puta start od 0 pod blokadom. I ja rekao joj što mi fali ovaj 4T. Evo onako, ko motocross, onako na dnu i samo puh, ode. Ja to! Ravno krene. Pravi zvuk, ej. Evo šta, u desno ne ide se, ili se ide? Pa Ja, meni sad motor odnio, nisam mogu da... a ja sam išao gdje i vi. Desno, da. Čekaj, nije to onaj. Haha, da. Slušaj ovo, ej. Moram kupiti 4T sad uz nju, ej. Da, još original auto, ljudi moji. Evo ekipa, samo na kratko prekinemo video. Kao što znate, surađujemo sa Car Verticalom. Car Vertical je aplikacija putem koje možete provjeriti povijest auta. Znači upišete broj šasije i izbaci vam sve što se događalo s autom prije vas. Znači kilometražu, stanje auta, otkud je potjekao auto, da li ima potražnje za autom, znači da li je auto ukraden. Na taj način se možete osigurati da ste što bolje provjerili auto. Ima tu još raznih načina kako možete provjeriti auto, ovo je jedan od njih. Isto tako možete imati taj dokument ili file kao garancija na auto koji prodajete, tako da kupac kad dođe imate još jednu stvar više s kojom možete garantirati u kakvom stanju je vaš auto. Sve što trebate napraviti je iskoristiti kod SVAJO za 20% popusta i na taj način si uštediti nešto love. Vidimo se u nastavku videa, nadam se da ćete uživati i to je to od mene, aj bok.
Teddy! O! Šta je ovo? Šta je ovo bilo sad? Ovo nisam očekivao. Daj, dolazi ovako. Jamo povlači da je sad sam! Hajde Sandi, sunce mu jebem. Pa nije filter! Šta sam? Evo ja sam vagu napravio. A opet ću rukavicu. Ajde Teddy! Pa nema jebote. Pa daj, Diži ga je! iza ga vuci. A kako ti je čist sada? Ne, svi oprao sam ga. Opro se motor. Oprao sam ga. Znaš što je stvar? Vožnja je full krenula nekako dobro Jedno naglo. i onda je odjednom naglo napravilo onaj zaokret. Sandi, a ti ga okrećeš da dole ideš. Kakav divljak! Jebem ti stablo i ne imat štitnik na volanu. Borna, to će te koštat svega. Čekaj, moram sam sebe naljutit. Aha. Provociraj me prvo. Teddy, ne znaš vozit, Teddy. Kako mi je koljeno napravilo kontru. Koljeno, Sjedni malo da se odmori. Koljeno mi je kontru napravilo, ovo mi je napravilo. Evo nas ekipa, mogli ste vidjeti kako sam stenjo i umirao od bolova sa koljenom. Znači koljeno mi je doslovno htjelo u kontru otići.
kad sam sletio s motora, to jest kad se dočekao na noge u kanalu. Definitivno bilo dobro za sve vas koji gledate vide, ako slučajno nemate opremu koju biste trebali imati da zaštitite sebe, kupite si jer je bitna. Ovo je ozljeda koja mene nije puno koštala, mogla je biti puno gora, ali evo već 3 tjedna nisam na enduro motoru iz razloga što nemam još punu snagu u koljenu. Naravno to će se promijeniti, nastavit ćemo se dalje voziti. Već sljedeći vikend planiram prvu vožnju da opet malo ojačam koljeno i to je bilo to. Definitivno trebate znati procijeniti da li nakon tako nečega možete vožnju nastaviti ili ne. Ja je možda nisam trebao nastaviti, ali jebi ga. Više se želim voziti nego otići doma na tako lijep dan, tako da sam odlučio vožnju završiti bez obzira koliko me koljeno stezalo. Makar sam na kraju vožnje rekao Sandiju da više ne mogu, oni su odvozili još jedan ekstrem i ja sam ih ostao gledat doslovno i neke stvari sam zaobilazio jer jednostavno više nisam mogao nogu dizati. Tako da možda je bilo pametnije da sam produžio odmah doma nakon toga, ali eto, šta je tu je. Uživajte dalje u nastavku videa i to je to od mene. Bravo! Mislim da sam tavan snimio. To Teddy! O, baš lijepo, predivno. Potrošilo nam je bateriju taman tu, nastavljamo dalje. O jebote led, ali sam se zakucao u ovoga.
jedva, ej. Auć. Si dobro, Dino? Joj, što ja volim ove. A ja isto ne razumijem, kužiš, zašto se uopće upuštam u ovako nešto. Stvarno ne razumijem. Da, razumijem. I evo nas, nakon cijelog videa, nadam se da vam se svidio. Želim još jednom svima da uživate u vožnjama, u društvu, jer evo ja enduro baš istinski obožavam i za mene je to meni najbolji sport, jer jednostavno obožavam prirodu, obožavam druženje s ljudima, obožavam zajebanciju i to je neka zajebancija na totalno drugom nivou u odnosu na bilo koji drugi sport, barem meni, to je samo moje osobno mišljenje da ne biste mislili i da pokušavam nešto nametnut. Vidimo se u sljedećem videu, vraćamo se nazad na enduro vožnje, što znači nastavljamo dalje s enduro kontentom, to ne izbacujemo, Husqvarna opet u pogonu, u međuvremenu smo je servisirali, pripremili, napravili neke modifikacije i to je to. Vidimo u sljedećem videu ekipa, aj bok.